Kulai Champahour ni Wngwi Tipra Mothani candidate ex-MLA eba Spokesperson Rajeshawr Debbarma returning officer ni Thani nomination Yapharkha nomination Yapharmani Jorao Manjakha Tipra Mothani Achukphang Hrangkhawl Khobwi de Kubun Adongrok. Lamsogusi ni Khorang naitang na hasini joto lukurok no sengsaima no edisi election thangna ni thangui tongmani bagai dalbidal candidates rok janjani constituency wo nomination Yapharui tongka abuta haiklai ni tini ni shala ambasa 11 Kulai Champahour और जागाओ वो नॉमिनेशन याफारनाय और नि कैंडिडेट संगुई ना हरजाखा लुकरने हमजाग मुंबाई राजेश्वर देबबर्मा एडिसी चंगबारने बागै नॉमिनेशन याफारमानि पाइथाक सालमारि वो जतो बदलनि बखाक्तैनि याफारजाखा नॉमिनेशन बलाय नॉमिनेशन याफारमानि जोरावो मानजाखा टिप्रा मोथानि प्रेसिडेंट ह्रांकहाwl खबwi ते kubun adongrok asalo khatung tongthongni bisingte rele khalaiwi याफारजाखा नॉमिनेशन याफारमानि yagulo koksanani thangui Kulai Champahour ni batainai ex MLA Rajeshawr Debbarma shakha nomination Yapharmani yagulo ni confidence bomthoi unconfident bari kya सिर्फ पब्लिक जे दिननि जे एंथुसियाज्म बखाबाय जे बाबि स्पिरिट नुमानि बेलाय कनो हाय बबग्रानि थानसानि मारिवो सिनि टिप्रासनि थांनानि जबावो दिनि जेबा पब्लिक रेस्पॉन्स पब्लिक पार्टिसिपेशन नॉमिनेशन दिनो जों गारि गुरा प्रोवाइड खायमालिया तुतिफानो बर छोटो छोटो बाय फाइका जटा सिनि प्रेमलाल बाबू जे कक सामनाबो कुबुय अनि 100% विश्वास ताकले थांनायनि जेपनो गोबां बुटो कुलाय चाम्पाहोर जों कप्लायनाय अब कप्लाय मने यागुलो जों बरकनि मानथाय सकथाय बरकनि जत्तो सामुङो डेभलपनि बागैनो जों याप्रिनाय देबा हागि जेमन मानि आबन सितेबो काम करनाय बागै जों चाइतकनाय आन बागै आं बेलायखनो अरनि लुकुरकनो बरनि दिनि जे पार्टिसिपेशन फाइमानि बागैनो जे अंशग्रहण खायमानि जोंबाय जेता यागबाय याग्रमनाय फाइमानि अब बरना आं खाबै खुबाय लामजगो बरना खाबै खुबाय हामबाय मारवो बरना आं खुलुमो Asalni pandau Manjakha Kubangkok Tipra Mothani Adongrok abo haikeno buskarni 12 April salmaribo lukurok bodruwe Tipra Mothano Kubang maribai kaplai khlainai honoi Kulai nisimi suparnani loge proverne kokthum Chini Khorang